Ka wek jinjia ka blajia hanong ba kanpur hagajla Uttar Pradesh ka ba ka wek kan the ka belatan yo we uplet ubalale klem kor ya ka ha gol churia ha kanpur Uttar Pradesh. Hakane jinjia le I kumpala posted hagiran san social media hakaba unui uplet jongga jala Uttar Pradesh ulayale ban bore ya ka kerteng jongu hakaba kane ka kan the kalatan usha police station. Ya kane jinjia lejer kat hakabakan nika kantai lembat ke para jongka kabaki dang mot ban lek thet kot ban uni uplut udah lek klem kor yaka nakata kadau ka ne ka kantai kelatan ya uni uplut ubala lek klem kor sha guru div chauki bat hakajo kapor lapendo ya kam jong uni uplut shipor kum uplut bat register case ya ha kakadio police station.